I veliki pozdrav svima ljudi, moje Maluksi i dobrodošli nazad na moj kanal. U današnjem videu ćemo pričati o nekim promjenama u vezi Snježne mape i o tome kolike su šanse da zapravo bude Snježna mape u Fortniteu. Ali pre nego što krenemo obavezno lupite taj like, da ga razvalimo kao i svaki put, također lupite subscribe jer nam fali samo 1000 suba do 10.000. Također zapratite me na Instagramu, sam kao Luka Maksimović CC, a mi idemo direktno u ovaj video. Kao prvo, Donald Mustard, koji je direktor u Fortniteu, na Twitteru je promijenio njegovu trenutnu lokaciju u The Iceberg, što ako se prevede na naški znači Santa leda. Kao prvo, ovo potvrđuje da su sve priče o Santi leda istinite i pod broj 2 potvrđuje da će Iceberg ili ga Santa leda biti veoma veliki događaj na kraju sezone 6. Sada ako nemate pojma o čemu pričam, jednostavno svaki put kad je nešto trebalo da se desi u Fortniteu, on je menjao svoju lokaciju u bukvalno ono što će doći. Na primjer kao što je sad Iceberg i kad je on promijenio, desilo se ovo. Znači sad vidite na ekranu šta se desilo. Znači svjetlo su upaljena na zamku koji se nalazi na vrhu iceberga. Znači ovo svjetlo potvrđuje da imamo nekoga u tom zamku. Možda aim, možda neki drugi skin, ali znamo da će ovi skinovi kogod da se tamo nalazi biti veoma važni za početak sezone 7. Sada hajmo da popričamo o dodavanju novog dijela mape, jer će se verovatno i to desiti, jer ova Santa leda mora negdje da ode. Sada ako pogledamo Week 10 loading screen možemo vidjeti skrivene koordinate. Znači ako zoomirate vidi se G8, H8, G9, H9 i kada ta polja sve pogledamo na mapi kada ih spojimo možemo vidjeti da je blizu Lucky Landinga i pustinje. Znači imamo ovaj kao trougao, WTF ovaj kvadrat. Tako da ovo vjerovatno pokazuje na to da će deo mape biti dodan baš kao u sezoni 6 sa ovom pustinjom kao što su radili. Također možda će se nešto desiti sa pustinjom, ali ko zna. Ali zasigurno znamo da će biti novi deo mape koji će biti snježni biom, ali može biti nešto drugo jer kao što znate Epic uvek voli da menja. Ali ako bude dodat novi deo mape bit će vjerovatno od Lucky Landinga do Flash Fact. Sad idemo na deo gdje ću ja reći moje mišljenje o snježnoj mapi. Mislim da snježne mape neće biti, ali to je samo moje mišljenje. Epic možda uradi skroz nešto drugo. Znači sad može da bude ovaj iceberg, on može da ga napravi da će da bukvalno se slupa sa cijelim ostravom i da postane kao ledena doba itd. Ali još ćemo vidjeti. Dok dosta ljudi misli da će biti snježne mape, ali ja iskreno mislim da neće biti. Ali ako urade to da neće biti snježne mape, ja mislim da će razočarati dosta igrača. Tako da napišite šta mislite, da li će razočarati dosta igrača koliko ne ubace snježnu mapu. Tako da to je moje mišljenje o snježnoj mapi trenutno. I ne znam šta više da kažem za ovaj video. Uskoro će izlaziti ovakvih još kraćih videa gdje ću vam objasniti direktno šta će se desiti, zato što su vrlo lakši za napraviti i mogu vrlo brže da vas obaveštavamo o novoj sezoni. Tako da ljudi, vi obavezno lupite like, subscribe sa kanalom koliko još niste, pomozite mi da dođemo do 10.000, a mi se vidimo u sljedećem videu i pozdrav.